Kajantia Student Union hak arpau pratrik da yechem go ya audisi ke is Jain Hill District waki hek ka top sem wodawa obe ci sendon yaki armut ki wapencit yaki pulin wo sempat wai wodat yaki pajba hak arpau sotri uni ubnai hai porwaman public hearing kini ke karkhana ki hek ke JSU da hier ki le wo yechem yaki hek ka karkhana top sem hatang sky wai da dawa wom to duwo be ci por na mo wo suspend yaki ni ki arngun ki wakre tang wo be no yakina po ka jala mikhalia khnang bo lai na ijia was ngausi kasen da maham gole yakini ki he ka top sem wala dadang bo ki yakini ki arngut hapo ka company daumi is ngausi iwe ye per jaj bru hapo ka jala we kasen da ongo wala da jia kam ini hapo ka jala ka top sem hap ko bo ba khle we la dam le go yeni dawle de kasen wo be yakini na mikhalia Niliang gi hek ka karkhana da menjur we da pha gi chiki bor wa hajrong ka karkhana wo le ye wa emkam he wa ka sen da ongo wa ka company hap ko pentikna wa ye ini idawa lem ko wa ka company wo mat ye Niliang audisi is Jain Hill le da kularo wo tho chaka home and political department wo be chi sendon ye kini na ka jalla Niliang ga JSU da tibi ya ini ki armut ki thar ki wa konkulmar tu guski Naliang ka JSU i daw wani ka surprise checking hakinu kinu before wa naliang yung ihi la dejia wa chami yakini gibru wadang em gi hapo kani ka cement plan ka yung ki akani ka top cement yung ka em hapo ka ilaka yung i te i la dejia wa ja ki wan yakini gibru le imbi ba le kani to ka top cement hu ba le yaki na ba katkam ka jingle ka yung ki kamihap de uchong gi hapo ka state yung i te nadu mentu gasngi daw am kani ka checking ka yung i ha inu bipor wa mi tip la da ja wa cham i dale ba i ka JSU dalai ba go chakmat tu ga jingjia ka wajia ka tu gasngi ka public hearing yung ka top cement limited i na liang yung ka JSU waro hi bi da dap i ka mesin ka wa snausi wa da ja kam tu ga jingjia ki wa ni de ucha karo kamte na liang yung ka JSU nadu ka tu gasngi hi wajia da em ka jingi klam mo i wa ini ki officer yung ini ki top cement debu ile ka jing persnyau ki wa to imam de kwa ai ya tu ki bru ya tu ki khar armut ki wada pencit ya ki kulit hak tu gasngi wa udat ya ki jagru yung i kat wa kamte i na liang yung ka JSU ya chimi garai nadu ka tu gasngi wa imam de kwa ai ya kini ki bru wa mg hapo yung state yung i wan la katele WE wa ka top sem da publish ko sa po ki kot bor da pensnya wa ini ki arngut da mg ha ka suspension han la kate i na liang ka JSU imam sa hu ni te na ba da jing cha bom jing cha cho yang bru yang i imye cha mi u ngoi ya kate ka jing cha bom cha cho ka jing cha yoroi i ja bru yang i kan wa kamte i da lai ne ka sngi da do yang i hi ni wa u himno i karai wa u yaklami wa ki officer